Amen. Amen. Siyanibingelela ke bazalwane ekuseni. Today is Tuesday morning. Nawo ke ama-earphone. Earphone. So ke bangithumela abazalwane bathi bheka ke in a brother. So nami ngiyawathatha ngiyawafaka egroupini ngithi bhekani ke bazalwane. Angithi niyabona ukuthi abhalwe 66 ama-earphone 66 and then icover yakhona nayo ina 6. So abo 6 laba by 3. You see? Angithi niyawabona amaqhinga kaSathane. So there are people who have a sound mind. They understand. Abathathi nje into so simple. So lo muntu lo angishutele le earphone wangithumela yona. That means amehlo wakhe avulekile. Uyabona and abanye abantu ababoni. Kunabanye abantu mabathenga izinto ezifana nalezi bayathenga nje afake ngasendlebeni akekho aware akafundi aka-understand akaboni. Ithi ngithi uyabona kodwa akaboni kahle or aka-understand lento le ayibonayo. So lo yena amehlo wakhe avulekile spiritual ngoba makavula lento uyabona ukuthi la kubhalwe 6 and the earphone e1 ibhalwe 6 nale enye ibhalwe 6 zonke is a 666. Remember ke bazalwane ukuthi nganitshela ngathi mina benginama earphone hayi afana nalawa. Yeah, this one is a wireless, this one is a cordless. Mina benginama earphone wami a black ngiyathenga ePep Store ane sound e powerful abhalwe double power, double balance, double bass. Abhalwe kanjalo. Anentambo yakhona engena efonini. Ngathi ingilozi ifikile emini yakhawula intambo le engena i-earphone yayikhawula intambo yakhona cut. That was Monday. Wednesday ngathenga enye futhi earphone before ngiyisebenzisa ngithenge Wednesday. Before ngiyisebenzisa ngilalela ngayo ngayibeka la phansi mangilala. Ekuseni mangivuka ngithi ngiyaguqa ngiyathandaza nayi i-earphone entsha angayisebenzisi kodwa ngiyibeke la phansi ikhathiwe cut amapiece akhathwe smart. Kanti the angel of the Lord that is with me iyangikhuza ukuthi yeka ukufaka lama earphone ngasendlebeni ngoba angeke you won't be able to hear the Lord. Njengoba uJesu akhuluma nawe mihlale angeke umuzwe uma ufaka lezi zinto ngoba lezi zinto zikaSathane zizovala indlebe zakho ungasazwi izwi likaNkulunkulu. So ke lo mzalwane lo ungithumelele ama-earphone la this morning ukhumbula kahle ukuthi mina ngathini ngama-earphone. That's why angithumela ke athi brother bheka ama-earphone lawo ama-earphone kababa wakhe. So washudile ngefoni wangithumela. So nami ngithumela nina ngithi bazalwane angithi uNkulunkulu makakhuluma ukhuluma nathi simuzwa ngendlebe. Uma silele sizwa ngendlebe yomoya. Masivukile sishumayezwa silalela ngendlebe yenyama izwi likaNkulunkulu. So ke ngalama earphone la aphuma kaSathane la azovala indlebe zethu ukuthi singasayizwa indaba espiritual indaba egcwele ngobungcwele. So vulana amehlo bazalwane, the Lord is coming. He is here by the door.